U ovoj vježbi radit ćemo jedan stolac za ljuljanje. Započet ćemo sa skicom spline i nacrtati noge, znači ovaj dio preko kojeg se stolica zapravo ljulja. Postavite točke bilo gdje, samo gledajte da se skica zatvori na kraju. Točkice sada možemo pomicati da bi oblikovali ispravan položaj tog elementa za ljuljanje. Hvataljkama isto možete pomicati liniju. Ne morate kopirati isti oblik, neka bude otprilike samo tako zaobljeno. Pazite da vam recimo vrhovi budu malo više zaobljeni da bi mogli primijeniti file ako bude potrebno. U ovom slučaju to neće, ali recimo kad budemo radili rukohvat, onda ćemo morati paziti da nam i rubovi budu dosta zaobljeni. Evo, kada ste zadovoljni sa izgledom, idemo na extrude skice i izvučemo jedno 5-6 mm i postavit ćemo ju u položaj za ljuljanje sa komandom move. Nemojte znači vući ručno, držite shift i rotirate da bi se rotiralo po 45 stupnjeva. Označite nogicu i stisnete D na tipkovnici da bi se ona zalijepila. Obrišemo skicu. I stavit ćemo file na rub. Ako nam izbaci gore grešku, upisat ćemo dolje ručnu veličinu. Recimo 0,5 će biti dosta, čisto malo da rubovi budu zaobljeni. Iskopirat ćemo si još jednu, znači Ctrl+C, Ctrl+V. I sada ćemo napraviti ove šipkice između. Uzet ćemo skicu kruga i napravit ćemo prvo jedan mali krug. Odaberemo ponovo skicu kruga, kliknemo na mrežu, pa onda na središte, jedan malo veći. I iskopirat ćemo sada taj veći kružić. Znači pazite da kliknete unutra, znači ne hvatati kružnicu, nego unutar kruga i ovako ćemo ih raspodijeliti, znači mali, veliki, veliki i još jednom iskopiramo mali krug, njega vučemo malo višlje. Evo vidite kako to sad izgleda, da budu jedan iznad drugog točno. Sada ćemo označiti redom. Držimo shift na tipkovnici i klikćemo isto unutar kruga. Držimo shift i klikćemo prvi, drugi, treći i četvrti i odaberemo loft da bi dobili ispunjene te krugove i dobili smo sada jedan valjak kojim ćemo napraviti sada nogice ove naše ljuljačke. Malo ćemo ju smanjiti. Sve radite odokativno, znači ne morate se patiti nikakvim mjerama, ali recimo trebate paziti na omjere. Znači da nogice odgovaraju sjedalici, da sjedalica odgovara naslonu i tako. Znači nemamo nikakvih mjera, nego radite samo od oka sve. Znači postavit ćemo ga prvo da stoji lijepo okomito. Tu gdje želimo.
Nakon toga ćemo ga iskopirati, Ctrl+C, Ctrl+V i napraviti to 3 puta da bi dobili 4 nogice. Ctrl+C, Ctrl+V i odmah povučemo nogicu. Sada moramo pripaziti da nagib ove nogice bude dijagonalno. Znači moramo pomaknuti po 2 osi. Nagnut ćemo prvo prema središtu, ali zapamtite koliko stupnjeva ste povukli. Recimo -18 smo vukli prema središtu i sada ćemo još zarotirati u suprotnom smjeru. Ne ova, nego ova odozgo. Nju ćemo recimo povući na -15. I stisnemo Enter za kraj ili sa strane na ploču. Koliko je bilo? 18, evo ga. I onda još nogicu malo povučemo unutra 1-2 mm. Vidimo da sad ona stoji prema dijagonali, prema središtu stolca, da se tako izrazim. Sada ćemo to ponoviti i sa drugom. Znači prvo ju nagnemo prema unutra, rekli smo 18, sad neće biti u minus nego ide u plus i zarotiramo opet ne s tom nego s ovom drugom hvataljkom. Znači moramo paziti koju hvataljku uzmemo u obzir i ovu drugu rotiramo na 18. Znači da bi nam išle prema istom središtu. I opet povučemo za 2 mm da se naštima. Treća nogica, isto ponovimo. Znači po 2 osi moramo rotirati. Prvo ćemo ju zarotirati prema unutra na 15 i uhvatit ćemo gornju hvataljku i zarotirati na 18. Kažem, ne morate vi ponavljati ove moje mjere, slobodno radite odokativno, ali neka vam sve 4 nogice imaju isti kut. Znači ne mora to biti 15 i 18, nego kako vama odgovara, samo pazite znači da budu jednako usmjerene. Meni je recimo znači odgovaralo 15 i 18, bilo u plusu, bilo u minusu, samo da bude prema središtu rotirano i vidimo da su one znači lagano nagnute prema unutra. Sada ćemo napraviti ove poprečne prečkice, uzet ćemo valjak, njega ćemo isto malo smanjiti. Nemojte nikad vući ručno, uvijek vucite sa mov. Malo ću podebljati ove kose prečkice i da ne bi morala pamtiti čitav broj, upisat ću 1,5 u scale. Znači da mi se jednako svugdje povećaju. Ponovo odaberem scale i odmah upišem 1,5. Stvorio nam se sada mali problem da su nam nogice izvirile dolje. Idemo sada na Modify Press and Pull i stisnemo ovu malu kružnicu, njegovu donju bazu i gurnemo prema unutra da bi se nogica malo smanjila. Znači, naredba je pod Modify Press and Pull i uvučemo samo dovoljno, znači da ona ne viri van, ali opet da ne ispadne ni gore. Evo ga, to će biti dosta.
Vratit ćemo se našoj bočnoj prečkici. Prednja i stražnja, znači i lijeva i desna. 4 komada ćemo napraviti i prednja i stražnja su jednake po visini kao i bočne. U smislu da su prednja i stražnja jednake, a lijeva i desna su malo niže ili višlje. Namjestite tako da vam ta bočna prečkica ne bude veća od ovih kosih nogica što nam stoje, znači da nam ne izlazi van iz obujma. Malo ćemo uštimati da veličina odgovara. Opet iskopiramo za prednju. Malo ćemo još povećati. Ctrl C, Ctrl V i prevučemo naprijed. Tako ćemo naštimati, znači da uđe unutra. Ako treba manje od milimetra, kliknemo na strelicu i ručno upisujemo vrijednost. Ako ide u minus, upisujemo, znači unazad, ako trebamo upisujemo minus i određenu veličinu koja nam je potrebna. Napravit ćemo sada i bočnu prečkicu. Nju ćemo spustiti na malo nižu razinu od prednje i stražnje. Ctrl C, Ctrl V i prebacimo na drugu stranu. Napravit ćemo sada ova mala zadebljanja na ovim kosim nogicama. To će nam biti jedan kvadar. I namjestit ćemo ga da stane na nogice i po položaju i po veličini. I iskopirat ćemo ga na drugu stranu. Napravit ćemo sada sjedalicu, isto od kocke. Proizvoljno jednu debljinu. I namjestit ćemo sjedalicu gore na nogice. Da bi dobili po prilici neku veličinu ove naše sjedalice. Nakon toga ćemo nacrtati njezin oblik. Znači, ukoliko nam odgovara, malo ćemo znači naštimati da bude fino smješteno. Malo smanjiti po potrebi. I sada ćemo se upoznati sa komandom Split Solid, odnosno rezat ćemo čvrsto tijelo pomoću skice. Odabrat ćemo spline i nacrtati gore stolicu. Kada radite točke za skicu, napravite simetričan broj točaka s jedne i s druge strane, tako ćete lakše uštimati da vam budu jednaka lijeva i desna strana, da bi dobili neku simetriju sjedalice. I onda i točke namjestite tako da budu otprilike simetrične. Pogledat ćemo odozdo da vidimo kako izgleda, jesu li nam nogice
ispod naše skice. Odaberemo tu našu sjedalicu, odemo na Modify Split Solid, sjedalicu smo već označili, znači, i prebacimo na Splitting Entity i to je sada ova naša skica. Pojavi nam se ovaj crveni dio i stisnemo Enter. I vidimo da nam je ta naša ploča sada prorezana. Ali tu nam malo hvata ruba nogice, pa ako bude potrebno uvijek možemo malo ispraviti skicu. Odemo na Undo. Malo ćemo rastegnuti skicu u ovu stranu da nam ne sječe dolje, da nam ne viri nogica, odnosno ova pločica koja se nalazi između nogice i sjedalice. Označimo tijelo, znači tu našu sjedalicu. Odemo na Modify i Split Solid, tijelo smo označili, odemo na Splitting Entity, kliknemo skicu i stisnemo Enter. Kliknemo na ostatak i stisnemo Delete da bi se ostatak obrisao i ostane nam sada naša sjedalica. Obrisali smo i skicu. Ovdje ćemo sada na sjedalicu nacrtati onaj mali ispust na koji ćemo dodati naslon, koji radimo isto sa skicom Spline, znači sa ovom zaobljenom linijom. Isto možete paziti, znači, koliko ćete točkica postaviti da bude simetrična lijeva i desna strana i samo pazite, znači, da se vratite nazad u skicu. Sada ćemo to naštimati da nam odgovara i da nam prati oblik sjedalice. Kada smo zadovoljni sa izgledom, kliknemo i ekstrudiramo jedno 2 mm. Stavit ćemo da je New Solid, znači da ne bude merge, nego da bude novo tijelo, jer možda ćemo morati pomicati kad tad. Iskopirat ćemo si ovu kosu nogicu za rukohvat, za dijelove rukohvata i otprilike ćemo ga, znači, vratiti nazad u uspravan položaj. Malo ćemo smanjiti jer nam za rukohvat treba malo manji taj valjak. Naštimat ćemo ga malo uz rub jer nam tu sada dolazi rukohvat. Malo je još u koso, izvući ćemo ga malo prema van. Ctrl C, Ctrl V i skopiramo ga na drugu stranu i sad ćemo ga tu nagnuti na lijevu stranu. Isto od oka. Uzet ćemo valjak. Od valjka ćemo napraviti ovu središnju s jedne i s druge strane, središnju šipkicu. I malo ćemo ju smanjiti, znači da odgovara veličini sjedalice i veličini ove prve šipkice. Moramo paziti da nam dijelovi ne plutaju i da svaki dio bude malo uvučen u susjedni dio. Copy paste, Ctrl C, Ctrl V i napravimo drugu. Sada ćemo napraviti stražnju veliku, znači početak naslona. Lagano ćemo nagniti prema nazad. I od ove male ručkice ćemo napraviti veliku ručkicu za naslon.
Obratite pozornost na razliku između Smart Scale i Scale. Znači, Smart Scale povećava po veličini, znači on će malo će promijeniti taj izgled tog našeg valjka. Vidimo po ovim ravnim malim plohama da su one sada u koso, zato što je predmet stajao u koso kad smo primijenili Smart Scale. A Scale, obični Scale da tako kažem, on mijenja veličinu, čitavu veličinu. Znači jednako mijenja, povećava i smanjuje predmet. Sada ćemo napraviti novi za drugu stranu. Ctrl+C, Ctrl+V i namjestit ćemo ga da lijepo sjedne. Malo ćemo ga ukositi jer mora ići suprotno od ovog prvog. Sada ćemo sa splineom, Sketch Spline, napraviti rukohvat. Tu sada pripazite da nemate oštrih dijelova jer nećemo moći napraviti file. Idemo na Extrude, izvučemo skicu i sa strelicama povučemo ovaj naš rukohvat na ove naše drškice. Vidimo da nam je malo prevelik, znači nećemo ići na Scale, nego idemo na Smart Scale i malo ćemo ga smanjiti. Njegov oblik će se malo promijeniti, ali s obzirom da mi ne cijepamo dlake, nama to ne smeta. Nego bolje da prilagodimo izgledu ove naše stolice. Jako smo zadovoljni kako nam to izgleda. Idemo na file i zaoblimo ručkicu. Ručkicu iskopiramo copy paste ili Ctrl+C, Ctrl+V na drugu stranu. Iskopirat ćemo sada ove velike šipkice da bi dobili naslon. I namjestit ćemo ih, znači da nam položajem odgovaraju. Ostavit ćemo da budu iste veličine. Ctrl+C, Ctrl+V. Kad smo naštimali jednu, povučemo drugu. Zbog istog nagiba uzet ćemo kopiju one bliže letvice. Znači slagat ćemo tako prema središtu prečkice. Jednu pa drugu stranu. Malo ćemo ih još primaknuti po milimetar s jedne i s druge strane, da nam budu otprilike jednako raspoređene. Evo ga, još trebamo samo napraviti ovaj gornji dio naslona. Njega ćemo raditi iz skice. Ali prvo ćemo malo nagnuti naslon, zapamtit ćemo da je to -0,4 stupnja i to ćemo primijeniti i na ostale šipkice.
I sada smo to napravili i na ostalim šipkicama. Dobili smo lijepi zakošeni naslon. Sada ćemo uzeti spline i napraviti završetak naslona iz skice. Napravit ćemo jedan proizvoljni izgled. I pazite znači da zatvorite skicu. Sada ćemo skicu povući gore na naslon da namjestimo oblik skice po izgledu naše stolice, odnosno našeg naslona. I sada ćemo znači kao i do sada točkicama uštimati naslon. I kada smo zadovoljni sa izgledom skice, znači da nam hvata sve ove stupiće, idemo na ekstrud skice i izvlačimo kao novo tijelo da bi mogli još poslije učiniti nešto s njim. Malo ćemo ga uvući dolje u prečkice i lagano ćemo ga nagnuti prema nazad. Uzet ćemo file i zaobliti gornji rub koliko nam da. To će biti 1 u mom slučaju. Evo ga, naša stolica za ljuljanje je gotova. Idemo na Save to my computer. Upišemo ime svoje i da donja crta stolac za ljuljanje. I stisnemo Save da dobijemo file 123xd. I zatim stisnemo ponovo Export as 3D, STL, Combine Objects. Zakačite, stisnete OK i sačuvate pod istim imenom i da donja crta stolac za ljuljanje, ali ne 123 nego STL file mora biti. I stisnete Save. Možda će mu trebati malo duže vremena pa će izbaciti Not Responding, ali samo ga pustite da odradi do kraja i sve će biti u redu. Ovim završavamo ovu našu stolicu i molimo da pošaljete kao i do sada na mail